dufite ikibazo cy'abaturage bacu ariko twebwe twaritanze kandi gupfa k'umunyamurengo umwe abandi basigaye barazi basenga amaraso amaze kumenwa hana barundi mwebwe mwakabivuyemo mukabireka mugahaguruka mugataha iwanyu mukaja kurindira ku mupaka atari ibyo ngibyo mugiye kuzotuma tuzohabakura tukagera nibuvira kandi twamara tukazobana nabi. Ni ibintu byumvikana ko byakomeje kuba ikibazo gikomeye cyane ariko noneho ni kurangira ngo tugeze ahanga muri Karehe naho ngira ngo muri Karehe naho imirwano yakomeje kuba ariko imirwano ikomeye twumve ngo ikomeye ngira ngo hashize iminsi itari myinshi tuvuga ko Karehe maze iminsi irimo imirwano kuki Karehe ikomeje kumvikana imirwano iteye ubwoba. Nibyo Karehe irimo irakomeza kuberamo imirwano ikomeye cyane. Kariya gace ka Karehe abazalendo bose babaga hariya muri territoire ya Masisi bavuye muri Masisi kubera Masisi yabananiye kuyifata baravuga batereka ubwo Masisi tunaniye tugende tuje kurwana hariya muri Karehe Karehe turebe uburyo twagira gute twayigarurira niturangiza kwigarurira ico bita Karehe directement Karehe zaduhesha imbaraga zo kugira ngo tubashe kumanuka tugire gute tugire muri Masisi byibura tugira agace kamwe duhagazemo tugashiremo ibirindiro tujye dutaha tujye tugaba ibitero dufite aho tuvuye twongere tugaruke dusubire aho ngaho twagize gute twafashe aho hande Masisi nayo nitumara kuyifata tugende tuyishire mwiki ibirindiro bose bahita bazenguruka bava muri Masisi barakata baraza binjira hariya muri duce twiki twazakare bahita batangira kugira gute kurwana si tucyana abantu barwanaga ni FARDC ni FDLR ni wazalendo nibo cyane barwanaga hariya muri kare agace bagira ngo barebe uburyo bakwigarura kare agace ka Karehe ariko ntabwo byigize gute nako iriya territoire ya Karehe ntabwo byigeze bibahira bagitangira urugamba byarabahiriye ariko nyuma bigenda bigarurira ibice byinshi AFCM 23 yari ifite barasanaga ariko za Cambombo bari babyigaruriye bari bigaruriye za Butare bari bigaruriye za Ramba bari bigaruriye n'utundi duce twinshi dutandukanye bari batwigaruriye ariko AFCM 23 nyuma yo gutahura umugambi wabo ko baretse kurwana muri Masisi bakazenguruka hariya muri Karehe hahise hazamuka abasirikare benshi cyane bo ku ruhande rwa AFCM 23 bamaze kuzamuka barahageze barabakubita babasubiza inyuma barabarasa kabisa barabarashe kabisa ngo barangize kubarasa babakura muri ibyo bice kugezwa ubu ngubu turimo tubageza aya makuru nuko barangije kwerekeza mu gace bita Bunyakiri bakaba barimo barwanira mu gace bita Kisunguti bakaba barimo barwanira ahantu bita ku Kivoka ndetse no mu misozi miremire ya Ramba utu duce nitwo babyutse barwanira mu mirwano iri kubera kano kanya hari imirwano iri kubera rwego ni imirwano iri ku rwego rwo hejuru cyane urumva ni imirwano ikomeye mu byumvikana ariko itandukaniye n'isanzwe iba imirwano yahariya muri Karehe ntabwo yabaye nk'imirwano yindi yari isanzwe iba AFCM 23 yakoreshejemo amadrone cyane yakoreshejemo drone ku rugamba ntabwo bakunze kurasana amaso ku maso bararasanye amaso ku maso ariko habaye urugamba ruremereye AFCM 23 yakoresheje amadrone niho mwihariko wahariya muri Karehe niho mwihariko wabaye hariya muri Karehe kuruta utundi duce twinshi dutandukanye hariya muri Minembwe yadukoresheje ahantu hatoye hakeye hariya za Point Zero ku musozi wa Baruta aho ngaho yarayikoresheje twabonye inetralizana hariya muri Baraka ihanura indege ebyiri imiterere y'aka gace kugirwaniramo imbona nkubone biragoye cyane kuryo bazanamo drone ntabwo ari kuvuga ngo kuyirwaniramo imbona nkubone ubundi drone uyizana uri mubona abo muhanganye bagize gute bakurusha imbaraga ushaka kugira ngo ubashe kuhigarurira niba ngo drone uyizanyemo byanga byakunda iguhe imbaraga nyinshi cyane advancinga mu gace kakagombye kwa advancingamo abasirikare yego drone irangije kurasa ko gace directement namwe muhita mwinjiramo kandi iyo mwinjiyemo muhita mwirukana babasirikare drone imeze nk'iri kubategurira niko biba bimeze kandi drone yica abantu benshi cyane irekura amabombe makeya ariko ibombe rya drone rirashobora gukubita rigakubita nk'abantu barenga 100 na bose bagashirira aho ngaho kandi ubusanga nta nubwo ari umuntu upfuye ngo uvuge ngo uramuhombye n'icyuma gisanzwe agura n'ikindi cyuma drone y'ukuntu irasa niba ari fragment niba ikubise mu ijosi iraricyo niba ikubise ku kuboko irashobora gusiga akaboko kanegekaye kubera nyine yakurashe ishobora kuba iyo fragment yagufashe ushobora kuba uri kure cyangwa se yagufata uri aho hafi yinjira mu kibero kagisatanga cyose yarasinda ukazayisanga nubwo yaba itarahurutse hano ukazayisanga yarafashwe mu mara drone ni ikintu bifite ubukana bukomeye cyane kandi drone barashaka kukurasa ukabona nakantu gato yakangana gutya kangana nkuko nguko ariko ubumara babwinjiyemo hahandi
bufungiranye biragenda bigakura cyane ni ibintu bigenda bigakura cyane. Niyo mpamvu buriya drone uyiyambaza, kandi niyo mpamvu drone ubona ihahamura abantu drone kabisa. Bino bice berekejemo sasa ngaha muri bino bice bya Karehe ni ibice twavuga ko bimeze bite ku bantu batamenyereye kumva bino bice muri aya makuru cyangwa se ku rugamba rw'imirwano, ni ibice bimeze bite, mbese bisobanuye iki ko ari ibyo berekejemo, kubera iki babyerekejemo bondi? Ntago menye ababyerekejemo bande. Waruvuze uti imirwano uyu munsi muri Karehe, utubwira ibice yerekejemo cyangwa se ari kubera kano kanya kuki ariho yimukiye, n'ibice bimeze bite? Kuba yimukiye hariya ntabwo ari ukuvuga ngo mama 23 niho yashatse kujya kurwanira. Irimo rakomeza kubaka n'ibindi bice bari barimo, irimo iradivasinga ibice yari irimo yarangije kubikura, no gufata ibice byinshi cyane bitandukanye. Niyo mpamvu yakomeje kwa divasinga igera hariya muri tuya duce twa Kisunguti, ikaba yatambutse ikagera hano muri Kivoka ndetse nano muri iyi misozi ya Ramba. Kuberangije kugera hariya muri turiya duce nuko ishaka gusatira, irashaka gusatira mujyi wa Bunyakiri. Ni ushaka gusatira iyi Bunyakiri barayishaka, ndetse n'agace bita Hombo, kugira ngo babashe kugera gute kukigarurira. Nibigarura Bunyakiri, kuki bashaka Bunyakiri se? Bunyakiri niba mw'ibirindiro by'abamayimayi wa Zarendo, FRDC, FDLR nibo ba muri biriya bice, bagashaka ngo babaneutralize aho bajya bava, hanyuma barangije kwigarura Bunyakiri bavuge ko kari agace ka Karehe ndetse n'agace ka Kabare na territoire ya Kabare bazahita bayitangaza ko ibonye amahoro, kubera ko abaza gutera biriya bice byose baba bavuye hariya muri Bunyakiri. Intego ni Bunyakiri kugira ngo birukanemo abo bose bari. Si Bunyakiri gusa, n'ibindi bice na Bunyakiri bazayitambuka bakomeze bajya imbere. Barabitangaje rega, wabonye Colonel Nanga bitangaza. Agace yatanga bice yatangaje ejo bundi ku cyumweru, agace ka nyuma yavuze ni Karehe, ariko arababwira ngo kano Karehe nizaba Tombe bwa mbere. Kandi ariko nimara kwa Tombe dukomeze twigire imbere, yarababwira ati tuzakomeza tujye imbere, avuga n'utundi duce twinshi dutandukanye bashobora kuzigarurira. Hanyuma tugiye muri Bijojwe, naho Bijojwe byatangaje ko hamaze kuba hafashwe na M23. Bijojwe yafashwe ite? Aka gace ka Bijojwe, iyi Bijojwe iherereye aha mu gace ka Remera, muri chefferie de Bafuliro, nubwo ni muri Kivu y'Amajyepfo nayo. Yego. Iri ruhande rwa Mulenge, ikongera ikaba munsi ya yico bita Masango. Aha ngaha Bijojwe kugira ngo bayigarurire, tuno duce twavagamo abazarendo benshi cyane. Abazarendo bavagamo n'abazarendo babaga bavuye hano muri tuno duce twa za Bijojwe, muri bari bavuye za Remera, n'abari bavuye hano mu Mulenge, bakaba bazamukaga bakajya kugaba ibitero za Rurambo. Tuno duce turi muri Rurambo, ubwo kugira ngo ibyo bintu byo kujya kugaba ibitero Rurambo n'ahandi bise no bihagarara, barashaka ko biriya bice babasha kubyigarurira, babineutralize. Kandi niba bineutralize, bari abari muri bino bice bya za Remera, bari muri tuno duce twa za Bijojwe, bano barahunga bahungira hariya muri Buvira. Barahita bahunga binjira hariya directement muri Buvira. Mama 23 natwirwane wa mugambi wabo gukomeza kugota Buvira, bakomeze bayigote. None ndashaka kumenya, urumva kuvuga ngo hafashwa gace ntago ari uburyo bw'impanuka, kandi hamaze iminsi aba imirwano itangaje cyangwa se iteye ubwoba kandi itandukanye. None kugira ngo hafatwe agace kabijojwe, byabanje kugenda gute mbere yuko bakageramo? Kano gace kukageramo, kano gace kabijojwe bari basanzwe bamaze iminsi barwana hariya muri Rurambo. Bijojwe nayo na gace kamwe ka Rurambo, kukageramo ni ibintu byoroshye cyane. Nuvanga urugamba rwatangiye muri kira cyumweru cyashize rusa nkaho ruhagaze, ariko baza gusubukura kubera ko bari mabona abapfurero, ababembe, bamayimayi, abarundi bari batangiye kuzamuka berekera muri tuno duce twazaremera. Bakizamuka niko bahise bavuga ati nta kindi kintu turi bukore, ni ukujya kwigarura kano gace kabijojwe kugira ngo tubafungire iki inzira. Abariho baza guhurira barahangana, barabarasa, babakura muri kano gace kabijojwe, bahita bahunga. Bahunze mu masaha ya nimugoroba, kano gace kabijojwe bakinjiyemo mu gitondo kare kare, ariko karaye nta basirikare barimo, ari wazalendo. Ngo abari basigaye bo bahunze babonye nta kindi cyo gukora bikuramo cyane, ariko rwose nta kindi kintu bari gukora hariya muri turiya duce, kubera bari babaturutse ruguru. Agace gasigaye hariya muri Rurambo gusa twavuga kano gace ka Masango n'igice kimwe cya Remera. Ibyo nibyo bisigaye gusa. Ni ibice binini ku buryo byagorana, cyangwa nabyo ni ibice byoroshye ko umuntu yabifata. Masango iragoye ibamo FDLR nyinshi. Masango iragoye ibamo FDLR nyinshi, kandi igira n'amashamba menshi cyane, ifite amashyamba menshi. Gore n'amashyamba. Oya, igira FDLR nyinshi. Urugamba rurimo FDLR ntabwo ari kimwe n'urw'abazarendo, ntabwo ari kimwe n'urwa FARDC. Ngo barwana bo kinyamwuga, ntabwo barwana nk'abantu ba. Ntabwo ari kimwe n'urwa FARDC. Kandi hariya harimo n'ingabo z'abarundi. Uriya general ujya wumva bita ngo ni general Nzabampema, ndamureba cyane w'umurundi. Uriya agira ibirindiro hariya neza muri Masango.
ubwo mu by'ukuri ikizagorana ni ukuba bamutirimura bakamuvana hariya. kandi nawe ntafite kuhava ntabwo ashaka kuva hariya muri kariya gace bahamaze imyaka n'imyaka ziriya ntabwo yabura imyaka irenga 12 uriya Nzabampema amaze hariya muri kariya gace ka Masango. Bivuze ngo jya nahubatse ikintu gikomeye cyane mu byumvikana. Habamo n'abarundi benshi cyane batandukanye hariya. Mu byumvikana ko hazaba urugamba rutoroshye kugira ngo bahamwimure bahamukure, ni ibintu bizagorana cyane rwose. Ariko kandi muri Prendera Ruzizi iyi ngiyi yamaze kugiramo ingabo za leta mu myiteguro ikomeye cyane yo kurwana. Ahangaha izi ngabo za leta zageze mu buryo mbese bagiye kurwana gute? Izi ngabo za leta zarangije kugera hariya muri kariya gace ni ingabo za leta buriya zari zisanzwe ziri muri Uvira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni utundi duce zavuyemo. Abavuye mu tundi duce ni abavuye mu Bujumbura. Abavuye muri turiya duce ni abavuye za Karema ariko bari bamaze iminsi baravuyeyo. Bari hariya muri Uvira. Abo ngabo nibo bavuze ngo reka tuzamuke tujye kuri furo y'urugamba. Uribuka ko mama 23 iva muri turiya duce twazasange, twazabwegera, twazamutarure, Ruvunge, Kabunambo, turiya duce twose za Kiriba, turiya duce twose batuvuyemo nta mirwano irimo. Ariko bumvikana ko uduce bavuyemo nta bandi basirikare bagomba kugira gute kutujyamo. Ariko bakerekerayo hahise yinjiramo iki abasirikare. Ndetse bashaka gusatira mama 23 ahantu yari herereye hariya muri Kamanyola. Bashaka kuyisatira, Kisekedi aravuga ati ntimwibeshe ngo musatire mama 23 nimo yisatira. Kuki yababujije? Bari bazi ko nibayisatira barongera bigaruye biriya bice. Yarazi ko nibayisatira barongera bigaruye biriya bice. Hanyuma noneho bumva ko bayisatiriye bashobora mama 23 shobora kugira gute kubasanga ikaba yabarasa. Barongera basubira inyuma, bamaze gusubira inyuma basiga gace kamwe ka Mutarure ndetse n'akandi gace ka Ruvunge kari gutyo. Katarimo iki Ruvunge cyangwa Mutarure Sange, Kasange oya. Na gace ka Sange ndetse n'agace ka Mutarure ndakeka. Niho bahise bavuga bati aka gace ntitwongere kukajyamo. Basa ngaho bagasize kare espace vide. Ubu ngubu nta muntu karimo. Oya nta abazarindo baraza bakakageramo. Ariko mama 23 aho yafungiyeyo ntabwo igivaho ngaho. Tizamuka nta nubwo imanuka. Yagumye ahantu hamwe aho kilometero bumvikanye ko ariho bagomba guhagarara. None kukiza ingabo za Prendera Ruzizi zirashaka kubatera. Gahunda niyo kugira ngo ni gahunda niyo gutera hariya nta bundi buryo. Barashaka gutera ingabo za mama 23 bazimure mu bice zirimo kuko twabivuze hariya muri za point zero na hariya niyo gahunda. Ndetse no mu tundi duce twinshi dutandukanye niyo gahunda. Ni nayo yari yabajyanye za Ruramba. Hanyuma sinikora mu by'ukuri ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi hakomeje kongerwa intwaro. Izi ntwaro zikomeje kongerwa cyese kurunungwa ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda cyese u Rwanda n'u Burundi. Ibi ngibi bihatse iki kuki bikomeza kuba bya buri munsi? Ibi ngibi birimo bigenda biba buri munsi. Igisirikare cy'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi kirimo kirikanga, gifite ikikango. Kikango kiki? Barimo barikanga ko ingabo za Red Tabara, ingabo z'umugabo bita Nzabampema bashobora kugaba ibitero hariya mu Burundi. So ubwa mbere abarundi bakwikanga. Bigahora gute no kurundi intwaro ku mupaka ubuhuza n'u Rwanda? Tahandi bazishira ni ku mupaka uhuza n'u Rwanda ndetse no ku mupaka uhuza na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubera ko abarundi bashinja u Rwanda ngo rufasha iki Red Tabara. Bo baratekereza bakavuga ngo Red Tabara irashobora kuva mu Rwanda ikaza igatera mu gihugu cyacu. Ntujya umva bavuga ngo ngiba no mu Rwanda. Yego. Barashobora kuvuga ngo irashobora kuva mu Rwanda ikaza igatera igihugu cyacu. Niyo mpamvu barunda biriya bitwaro hari. Ariko bakongera bakagira indi proof yabo bajya bakunda gukoresha. Neva komeje kuvuga ko azatera u Rwanda. Na biriya bikoresho arunze hari. Hashobora kubishira hariya ashaka kugira ngo azabikoreshe azatera u Rwanda. Nabyo yabikora rwose, ariko akavuga ngo arimo arifashisha icyo bita Red Tabara niyo ashaka kugira gutera. Abyita Red Tabara ariko ku buryo yanatera n'u Rwanda mu gihe runaka byakorwa cyane rwose. None Red Tabara bamwe bavuga ko ngwiri mu Rwanda nginafashwa n'u Rwanda, mu kandi kanya ngwiri muri Kongo, hari n'abavuga yuko ngo no muri Uganda nabwo ihari. Bazageza ryari barundi imipaka ihuza u Rwanda na Kongo, Burundi, nyine ku mipaka yose bazakira intwaro. Nicyo nshaka kuvuga. Ndakeka Uganda mu Rwanda haba na Kongo. Ndakeka ko u Burundi imipaka bafite n'uwa Kongo, n'u Rwanda n'uwa Tanzania. Iyo mipaka itariho ubwirinzi bwabo cyangwa se utari y'ibitwaro batashizemo abasirikare n'umupaka werekera Tanzania. Ariko umupaka wa Kongo
n'umupaka w'u Rwanda bawushizemo intwaro nyinshi cyane zikomeye Se nta handi bakeka hantu- ko nta handi hantu umuntu yatera adaturutse ku mupaka. nta handi wanyura heze umupaka niwo banyura hereka Nese ninagutera gusanzemo imbere ahubwo mwari muri kumwe. ibyo ngibyo byashoboka ariko byashoboka ari uko ugiye gutera kudeta cyangwa se ntabwo ushobora gukusanya igitero cy'abasirikare ngo ugikusanye atari kudeta ngo ugikusanye kimare iminsi 3 kitaramenyekana ntibishoboka. Bakabanza kugenda mu gihugu bagafata amakuru neza yizewe none ibindi bigakorwa nyuma mu tuzo. ntiwakwinjira ngo utegurire igitero mu gihugu indani. Ntibyashoboka. igitero gituruka mu mupaka niyo bagitegurira hanze y'igihugu. we wategurira igitero mu gihugu indani hanyuma se wajya guhunga wowe gahungira Imirwano byose ndabimenya neza no gukora amakudeta. wayiterewe mu gihugu indani wajya guhunga wowe gahungira. niyo mpamvu batangira ibitero ku mipaka ufungura n'inzira ushobora kuzahungiramo mu gihe bakunesha. Ariko ibi ngibi numva bikomeje kuba byakomeza kuba ikintu gikomeye. Mu minsi ishize mu kiganiro Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi yavuze Ambasaderi Edouard Bizimana yaravuze ngo mu magambo menshi yaravuze ngo Red Tabara ngo ifashwe n'u Rwanda ngo ikiza nuko yakuripotinga. Yanavuze amagambo menshi harimo no kuvuga ngo Red Tabara baramutse baje abari mu Rwanda ntibakomeze kujya muri ibyo bakaza bakiyunga n'ubutegetsi bw'u Burundi tukumvikana ikibazo cyakemuka. Ariko nanone yanavuze amagambo menshi anakomoza kuri mudamu niwe n'umutegarugori Pamela. Ntabwo byari bizwi Canada ko hari itsinda ringana kuri ry'abantu bafatanya cyangwa se barwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Aravuga ngo nabo ntacyo bazageraho ngo ikiza baza mu mahoro n'ituze. Anahamagara abandi benshi batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi ko bakwiye kuza bakajya mu bwumvikane kugira ngo bakemure ikibazo. Ariko mu bigaragara bisa naho ari ntibikomeye mu by'ukuri ko bakomeza kumvikana ijambo Red Tabara kwikanga ukumva amagambo anyuranye neva n'abandi bafatanya mu buyobozi. Ibi twavuga ko bigamije iki muri rusange? Ni propaganda ni iki? Iyo ni propaganda baba bari gukora gusa nta kindi buriya baba bagamije. Iriya ni propaganda ariko mu bigaragara nuko Red Tabara ifite imbaraga. Red Tabara ko twari dusanzwe tuyizi ntabwo ariko imeze ubu ngubu. Ari abasirikare b'u Burundi bagenda bayiyungaho benshi batandukanye sibyo? ari abanyepolitike bagenda bayiyungamo bavuye mu Burundi ndetse n'abavuye hanze y'igihugu. Red Tabara ndakeka si umutwe twapfa gufata ngo tuwusuzugure kugeza ubu ngubu. Ni umutwe ukomeye, ni umutwe ufite objectif, ni umutwe nawo ushobora kuba ufite financement ihabwa n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye. Yavuze ku gufatwa kuri mudamu Pamela ubona yafatwa cyangwa n'abandi bafatanya byakoroha Pamela kumufata kuko Bizimana yavuze ngo uyu mudamu ngo azafatwa kandi ngo nafatwa ngo azavuga n'abandi bari kumwe ngo bakurikiranwe. Ubona byagenda Pamela yafatwa gufatwa yafatwa ariko byakorwa gute? Cyose ugufatwa gufatwa yafatwa n'ubutasi ni iperereza rigenda rigafata umuntu. Ntabwo umuntu ugenda ngo uvuge ngo umuntu ari hariya ngo ngiye kumufata. None si byo gukomeza gushinja ibihugu bitandukanye mu Rwanda gufasha Red Tabara no abikura he? Nta gihugu kibyemeza kuki avuga aya magambo. Iyo ni politike yabo, propaganda, kubera bafatanya na FRDC bafatanya na FDLR. Ibyo ngibyo ni propaganda yabo bakora yo kugira ngo babashe kugaragariza amahanga ko u Rwanda rubabangamiye. Nimba bavuze ngo Kongo ifatanya na FDLR, we nawe aragaruka avuge ngo u Rwanda rufatanyije na Red Tabara, kandi Red Tabara ntaho ihuriye n'iki na FDLR. FDLR ni umutwe w'abarundi, abarundi nibo bagomba kuwukurikirana. FDLR ni umutwe urwanya u Rwanda, u Rwanda nirwo ugomba kuwukurikira. M23 ni umutwe w'abakongomani ugomba gukurikiranwa na Kisekedi. Ntabwo u Burundi bwakagombye kuvuganira nde FDLR. Uyu mugabo Bizimana se herutse kuvuga ko Bizimana ntabwo agomba kuvugana na FDLR. Iyo avugana na FDLR aba ari ukugira gute? Aba ari ukuyobya uburari. Akagombye kuvugana iki? Red Tabara akaba ariyo bavugana. U Rwanda rukavugana n'iki? Na FDLR. Kongo ikavugana n'iki? Na M23. Mu gihe Kongo u Burundi buzajya kuvuga ko M23 ari umwanzi wabo, bazaba bayibesheye. M23 ntizagaragara ku butaka bwayo. Mu gihe Red Tabara itaragaragara ku butaka bw'u Rwanda, u Rwanda buvuganira Red Tabara, u Rwanda ruzaba ruri kuvuga ibintu bitari byo. Kuko uyu mugabo Bizimana arutse gutangaza ko haguruka akavuga ngo agiye kuvuganira FDLR. Ibyo ni propaganda, ni ibintu byo kuyobya uburari. Kuko arutse no kuvuga ngo Red Tabara ngo ntayiriho, nani yaravuze ngo FDLR ngo ntayiriho, ngo yarasenyutse. Niko Bizimana arutse gutangaza, yaravuze ngo muri Kongo ivugwa ngo ntayirimo, ngo ahubwo ngo no mu myaka yatambutse ngo ubwo Kabarebe Retired James
yigeze kujya ku mugaba mukuru w'ingabo za Kongo ngo yaragiye gushaka iyo leta abantu ngo ntabwo yayibonye niko yavuze. Yego. Yaravuze ngo mu ntara enye muri eshanu ngo zashakishijwemo FDLR ngo barazibuze. Mu by'ukuri iyi ni gahunda ya politike ntabwo ari uko idahari iyi FDLR. FDLR irahari rwose. Birahari n'abayoboye barahari na organigramme yayo irahari na hiba n'abayobozi baho turabazi bose. Bafite n'amashuri yabo ya gisirikare bariga ibyo byose barabigira. Hanyuma reka dusoreza ngani kora aya makuru dusoreza ngaha. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe muri aya makuru agezwe kuri iyi saha yaragezweho ndagushimiye cyane. Nshimiye nikora by'umwariko ku makuru duteguriye nitwa Ajabo Marashi mwakoze cyane ngubwere ngo ufite igitekerezo nyunganizi cyangwa ikibazo cyo muri comment. Ibiganiro byacu birakomeza Jabresi. Imboni TV, imboni ya rubanda.